Muraho neza, nitwa Nyiramana Alphonsine, ndi umuforomokazi mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge, by'umwihariko nkaba nshinzwe gukurikirana indwara y'igituntu muri ibi bitaro ndetse no mu bigo nderabuzima biherereye mu gice ibitaro byacu bireberera. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ndwara y'igituntu n'uburyo umuntu akwiye kwitwara kugira ngo tugabanye ibyago byo kwandura igituntu. Iyo bavuze igituntu baba bavuze iki? Igituntu ni indwara yandura inyuze mu mwuka duhumeka, ikaba iterwa n'agakoko kitwa Mycobacterium tuberculosis. Indwara y'igituntu hari ubwo ifata mu bihaha cyangwa se igafata inyuma y'ibihaha. Bigenda gute kugira ngo umuntu yandure igituntu? Umurwayi ufite igituntu cyo mu bihaha, cyane ko ari nacyo cyanduza, iyo akoroye asohora twa dukoko dutera igituntu twitwa Mycobacterium tuberculosis. Iyo dusohoye rero tujya mu mwuka, icyo gihe aba akoroye, yitsemuye, avuga, hanyuma abantu babana nawe igihe kinini cyangwa abantu banegeranye bakaba babasha guhumeka umwuka urimo utwo dukoko. Iyo bahumetse utwo dukoko rero ntabwo ariko bose barwara. Bitewe n'ubudahangarwa umubiri ufite, umuntu ashobora kubana n'utwo dukoko ariko ntazarware. Ariko iyo ubudahangarwa bugiye hasi, twa dukoko tuba twinshi, umuntu akagera aho arwara, agatangira kugira ibimenyetso bikurikira: kugira inkorora irengeje ibyumweru 2, umuntu akaba yarivuje, yaranyweye imiti ariko inkorora igakomeza; kugira umuriro ukabije; kubira ibyuya cyane cyane igihe cy'ijoro; gutakaza ibiro ku buryo bukabije; kubura ubushobozi bwo kurya; hari n'ubwo umuntu akorora igikororwa kivanzemo amaraso; ndetse hakazamo no guhumeka nabi igihe umurwayi yatinze kujya kwivuza. Ni ibihe byiciro bifite ibyago byinshi byo kwandura igituntu kurusha abandi? Abantu babana na virusi itera sida, abantu bakuru barengeje imyaka 55, abana bari munsi y'imyaka 15, abantu baba muri gereza kubera ubucucike babamo, abakozi bo kwa muganga, abanyeshuri n'abantu batuye i Kigali kubera ubucucike babamo. Iyo umurwayi yamaze kugaragaza bimwe mu bimenyetso twavuze, tumugira inama yo kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo basuzume bemeze niba ari indwara y'igituntu, cyane ko ashobora kugira ibimenyetso bisa n'indwara y'igituntu kandi harimo izindi ndwara. Icyo gihe iyo muganga amaze gukora ibizamini akemeza ko umurwayi afite igituntu, uwo munsi umurwayi ahita atangira kuvurwa kandi akitabwaho, ndetse n'umuryango we urakurikiranwa ukanasuzumwa mu rwego rwo kugira ngo barebe ko nta bantu yanduje igituntu, nabo bakitabwaho bakabaha imiti ibafasha kutazarwara igituntu. Hari umwihariko rero ku bantu babana na virusi itera sida. Abantu babana na virusi itera sida barasuzumwa kenshi ndetse bakanahabwa imiti yo kubarinda kurwara igituntu. Hanyuma bo iyo bagaragaje kimwe mu bimenyetso twavuze, bihutira kujya kwa muganga badategereje. Nk'urugero, niba afite inkorora ntagomba gutegereza ko inkorora izarenza ibyumweru 2. Abo ngabo bahita bihutirwa gukorerwa ibizamini kuko baba bafite ubudahangarwa buri hasi kandi bashobora kwibasirwa n'igituntu cyane kurusha abandi. Twabonye indwara y'igituntu icyo ari cyo, twabonye uburyo yandura, twarebeye hamwe kandi ibimenyetso by'indwara y'igituntu, hanyuma tugiye kurebera hamwe uburyo twakwitwara kugira ngo tugabanye ibyago byo kwandura indwara y'igituntu. Mu gihe ukorora, ushyira urushyi rw'akaboko ku munwa gutya kugira ngo utanduza abantu bakwegereye, kandi ukirinda no gucira ahantu hose ubonye.
hanyuma mu gihe wagaragaje ibimenyetso wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagusuzume kare. Niba ufite igituntu uvurwe hakiri kare, cyane ko iyo uvuwe hakiri kare bikurinda ingaruka ndetse harimo no kuba watakaza ubuzima. Ku murwayi ubana n'abandi mu rugo hari amabwiriza bagomba kwitaho, harimo gukingura amadirishya ndetse n'inzugi igihe cyose babyutse. Harimo ko n'umurwayi urimo afata imiti agomba kwigengesera kugira ngo atanduza abandi, agakaraba intoki igihe cyose agiye gufata ifunguro na nyuma yo gufata ifunguro n'igihe agiye mu bandi, kandi akambara agapfukamunwa. Cyane cyane akitabira gahunda ahabwa na muganga, harimo gufata imiti buri gihe adasiba, cyane ko iyo ari gufata imiti neza tuba tugabanije na bya byago byo kuba yakanduza abandi. Igituntu gishobora guhuza ibimenyetso n'izindi ndwara. Ibizamini byo kwa muganga nibyo byemeza niba umuntu afite igituntu cyangwa niba afite izindi ndwara. Hari ipfunwe umurwayi w'igituntu ashobora kugira rimwe na rimwe aritewe n'abo babana, abo bakorana, abo bahura. Ndagira ngo mbasobanurire ko indwara y'igituntu ni indwara ivurwa igakira. Umurwayi yatangiye kunywa imiti akayinywa neza ntago aba acyanduza. Umurwayi w'igituntu yitabwaho nk'abandi barwayi kandi akanafashwa haba mu buryo bw'imirire, haba mu buryo bw'isuku, bakamukorera ibintu nk'ibyo bakorera abandi. Ntago umurwayi w'igituntu atakaza akazi kuko yarwaye igituntu, agomba gufata imiti neza, akazi akagakomeza, inshingano ze za buri munsi nazo akazikora neza nta kibazo. Ntukwiye guterwa ipfunwe n'uko urwaye cyangwa urwaje igituntu. Murakoze, mugire ubuzima.